o ku tahape ai kosperi. O tahape kosperi. Neongo koe tohi e wha, o ku hiki tohi ai kosperi, ka tau ke tau ilo koe kosperi tahape. Whanonga lau e apostol ko Paula, ka ritia wharaki vesi walu moe hiwa. Neongo ko ki mautolu, ko angelo mei langi, ka ako pao tene malanga aki atu ha kosperi o makehe atu moia na mau malanga aki atu. Kene hoko koe mala ia. Hangai koe maurea mua, koe ia ko toi talani. Ka pao e malanga aki atu e hataha ha kosperi o makehe atu moia na amou mau. Kene hoko koe mala ia. Aia, tahape, ka te ha kosperi kehe ia. Ha umuha toi taha angelo, pe koha toi taha na amoha apostol. Ha ue moha kosperi kehe o i kai koe kosperi kene tau mau me whakau fo ou me kau apostolo. Matuna tau pehe ta programa ko hiri koe kosperi koe whakamooni, whaka apostolo e pe koe whakamooni e kau apostolo o kau kia Sisu Christ ene ngāu e whawhai whikau nai whai pe kia moene toi tu. Te talamai pe Paula ka te kitau tore ka retia wahe ua vesi hiwa. Na anau loto taha, pa nau tui ta tau katoa pe mo toenga ka apostolo, neongo ko ia ina to ka apostolo ki mui, koe kosperi ta tau pe na almo Paula, koe kosperi ta tau pe na almo ka apostolo. He kua e whainga whakaukau ia i he whainga whakafuofua o whai he kau akoto kua, na i kehe mea ne malanga ke apostolo ko Paula. Alo Paula malanga ke ia i whakatonuhia i he tui, ka hea ka apostolo kena nau whatu koe e ngahi kosperi, toi na whamau whanau tolu, i he pureanga e otua kainga. Koe pureanga e otua, koe pureanga o e kakai, ko whakatonuhia ki nau tolu he nau tui ke eiko si Isu Kraisi. Koe ke tahamea ke he taha pe kosperi. Mea pe tahana nau maranga, i tongai Paula ke te tau tolu, i o ko se emis, mo kifasi, mo sione. Se emis in koe te hina o eiki, nau tolu na nau taki i Jerusalema, i siasi, o se taha whae mamata a Paula ki he eiko si Isu Kraisi, whanonga o nofo i hono kolo pe a foki Jerusalema, tala mai ko se miski fas mo sioni, aia o kulau koe ngahi pou ki nau tolu e siasi, e nau wakai e keresi, ko tuku mai ki a te au na nau tuku mai ki a te au mo pāne pasa a nima to o matau e kautaha. Ko i ki a maua ai ngāwe ki sentai re, kai a nau tolu ai whai ki haakam. Ko nima to o matau e kautaha ku hinga ia, na nau loto tatau ke nau kautaha i ngāwe na nau whai, kono tuake kosperi. No fotaha Paula ke sentai re ni ngāwe, ka nau whai e ki nau tolu ki he kamu ki hasiu. Aia, au taha pe ai kosperi, maranga ke Paula, na maranga ke he kauhong fulmaua, maranga ke Peter, se mis mosione ma apostolo ko Paula. E tuau mai i he historia koe o e ako ke whakafo ou ai pehe toku aia, na ke he ngai mea na ako e se misi, ke he ngai mea na ako e Paula, pe aku hanga e ki he tōlahio, o hake whakaukau koe pehe koe mea koe na koe Paula koe whakatonuhia i he tui at atape, hanga se misia o mai ke te tautolu to kua pau ke kau ai moe ngāwe. Koe ongo paroparema ke he kehe pena e sio kai ongo tangata ka una tui tatau loo pe. E sio Paula ke siasi na nau pore i he nau ngāwe. Hanga lewe Paula taranga te nau tolu. O wikai ke ere lau e ngāwe koe uhi ka pate ke ngāwe ko whamo ui e mo ua mai o tuai ki a te koe. Ia e mo ua, tongi mo ua o tuai ki a te koe. Ko kia mo ua o tuai ki a tākono mo ua peke ne whakaua ki tau tolu koe tau ngahi anga hala. Ka tau whalala ki a te ia une whakatonuhia ai tui a tā tāpe koe mea he tau tui ki a te ia tau mao ai whakatonuhia. Ko se misna sio e ke siasi na nau mai nau tolu e tui. Hangai koe tui a te volo. Tui tonu au bito, mai nau tolu e tui to tonu. Kana e kai ke hahari riu mo ui a te nau tolu. Mea tau tokenga Paula, he kokata Paula he vahe wha, vahe nima, vahe ono koe tohi loma, o ne whamatala ki he pau ke ririu e tau mo ui. E kai ke pehe tau mo ui e keresi, pe tau ri akea e tau tauria ai pau ke ririu e tau mo whakafo o mo ui go whai e keresi ai otu. Ai ne wheu e koe fo i mea pehe, te tau kei whai ang hala pe koa tau mo ui tau e keresi o i kai i alao. Fo i mea tokanga se misi. Ai sio se misi ke kakai. Na nau whai anga hala ki nau tolu koe koe nau pehe na nau nofpina tolu ia keresi. Koe kia kaunga e lao ke pataranga rewa se misi. O pau ke ha ke whakamo oni aki ho o tui. Ai liu mo ui ai ofa koe. Mai koe ngawe koe na sioka se misi koe ngawe ke siasi. Ka koe ofa ke kau masiwa. Hana ne pehe ka pai hao atake te koe whekaia pe mokosia. Pataranga koe kia ke aru pe te ke lotu at mana ke mahane mea kai.
Pe ma no kafu. Ka te anga no kafu. Ko tai ofa ke to ta ko. Ai ko gospel tahape. Te sto gospel tahape. Ta tau be gospel se mis, ta tau be gospel sione, ta tau me gospel ko na malanga ke Paula, ta tau be me gospel ko malanga ke Pita. Ai ko fa mo ke fa foki ma ki tau tolu. Ki mea ko tokange foka fo o. Na tahape e te sto gospel ni alma ka apostolo, alma Paula, alma ka apostolo. Ko ai. Ko pau ke tahape. Pe moe hanga koe o whakotuu tuu o hoko e nau talana. Ko mea petana nau siuki ai. E kona uinga, koe whaunga koe o whakamatala e gospeli. E tahape. Koe hui e koe fui mea petana nau siu ai. Na nau siu mata ko toa pe i eko si su kalasi. Hene whanonga mo ki nau tolu. Monu ke he mea unau whakamatala. Tala mai sione ke te tau tolu. Ka ne lawa ke whakamatala ko toa ngai mea ko toa koe ni. E whanua maamani. Kai hao fia ngai mea koe no whamatala. Aia, koe ngai mea in peni na nau fili o hiki tohi mai e wha i gospeli ke te tautou. Kau tau ke tau ngoi, o ku taha pe gospeli ko nau whamatala ki ai. A Pita, ai koe maake ne hiki a Paula, ai hiki mai e luke ne mea, a Matiu pe a Mosione. Nau kau taha na nau, kau taha ko toa pe, nima to o matau e kau taha nau whanongai, e nai taha pe ai gospel ko na nau malanga ki o ikai ke ua, pe ikai ke tolu, pe ikai ke. Mo tu tamu na alo ka Paula ko, na tehe ka Paula ko ki he sias ko i Korinto, tohi ko aua Korinto, na hanga e Paula talange te nau tō whawhai ke ka ki nau tō, o kuia e sisu kehe mo ngofu ai. E kone bēne hea ko apostolo e koe mo sisu kehe ia, o malanga i ke te nau tō, pe ako nau ko sisu e taha. Vesfa, ua Korinto vai tata Vesfa. Ia ko pau malanga ki hau fu ona ha sisu e taha. Aia wikai ko sisu na amau malanga aki. Ai mweno, o koe pe mo sisu kehe ia, me sisu koe malanga ke Paulo me ka apostolo. A koe sisu kehe ia, koe sisu e koe tau talanoa ke. E kai nga, o wame ke whatoanga ke moto, ka pau koe i he siasi koe tau tui ke whasoto ma, koe sisu kehe ia. Koe sisu koe siasi koe tui ke whakasoto ma, koe kintoi tala e whakatomara e kauanga hala o kau e whakau whasoto ma. O ko whamau ke uki ke mawahe koe mea. Alu ki ha siasi koe unau tauhi ai tui a ka apostol, ai tui whakaapostol, ai whakamooni whakaapostol ke eiko sisu karasi, ai ni uhiki tohi mai, o mai ma tau tolu heni. Pena mo ngai siasi koe unau tau kawe i ngā we i ho whakamo ui. Ngai siasi pehe. Kero po tonu ke mawahe koe ngai siasi koe nanga koe siri ana tō mamao e nau mea tō e mea whakamamawha langa whare lotu me, langa holo, kei peto e ose whinga paanga e musi kei, o sisu kehe. E na ha sisu e ke langa hono siasi, ke langa e kakai, kau tokanga siasi e ke langa e whare. Mai no lewa te tau tolu, o ku tō e whamamawha e siasi e ngai mea whamateri e, o ku ikai ke tatau e mo mea ku whamamawha e sisu koe, na hau kei e gospel. Tahape koe ai gospeli. Gospeli tatau pe malanga aki, e Matiu, gospeli tatau pe malanga ke e Pita, ai tohi mai maake, gospeli tatau pe malanga e Paula, ai tohi e Luke, gospeli tatau pe malanga e Sione. Taha pe ai gospeli, koe kene hau whak ki tau tolu me ngai tui hala koe mtalo ni me sinturi kua osi, ene takai holo pe he toku na e kehe, ai mea, na malanga ki e kau apostolo. Koe ngai wha ai gospeli, koe wha mooni, wha apostolo ia, ke e ko si isu kraisi ke tau tui ia, mai moi tangata, yon hoa wha.